оларны қалдырдылар в тылу. Ешкенсір Аджимушкайский каменоломнада партизандарда болдылар. И внезапно немцы олар окруженияда қалғанlar. Шындан соң бүтін топлап бір сутка Керченің түрмесінде тұтып, сол машина Багирева противотанкілі окопларға барып атты. Бұл хаберні бір күн жоқ, екі күн жоқ, үшінші, төртінші күні rahmetli Bitam Kartanam, anam, anası köylерден келген адамlardan eshitib, araba o yaka barıp, çıkarıp, bir yerге alıp barıp, көмкенді жиғанlar. Қабырстанға, андан соң eshitib, Kartanam өзі барып, bir hafta Bagirevге қатынап, 23 kişinin астынан babamı tapып. Pencereye turamız, deniz yakın, koruyedim. Kamışbırında da koruyedim. Kamışbırında bek çok paraxotlar çoktu. Adamlarla bütün bana bizim Kırım'ın Krasnodar'a çıkaracak mallar, koylar bütünü çoktu. Bambit ettiler, nemseler. Onların polunu yaxşı. Şu 18. mayda biz uxlay edik. Kapı kakılgan, anam turgan, açkan, biz yatay edik. Son anam bizlerini uyattı. Turun ballar, turun dedi, Kartanam ikisi. Son turduk. Anam bütün üstünü taşladı da, köterip attı, bir kabat urbak kesetti. Bir saldat tıraydı mı kapı yanında. Kapı açık edi, ikincisi sorup gelip, anama ayıttı Rusya. Вы это не бросайте, dedi. Вам это пригодится, dedi. Anam aytты, biz babanlar atıldı balam, biz de atılacakmız galiba, деп. Вам пригодится, деген. Anam bir boğça, biz evden çıkmadık da. Kamışbırında bütün şeyimiz kaldı, köyden çıktık. Ana ne var, bir boğça Kartanam, bir boğça dendi anam. Bir parçacık ağam, aşamak içmekti, bir şey yok. Ne tapkanın alıp çıkanlar işte. Балабан станцияға келіп тоқтағанда бір saat не тоқтай екен. Ана онда бір қоп қашып бізге какой-нибудь шорба алып келеділер. Крупа мы, не болса да бір шорбачық алып келеділер. И вот такие, помню, буханка, 2-3 буханка утнег алып келеділер. Hepsini böyle kesip bala çakağa dağıtaydı şunda bir kişi. Bir küçüğüne anlatırken çaşka şorbaç. Bir çomuş. Tiygenge tiyi, tiymenge yok. Aşağıdan aşağı yaşaman yok. Kimini alıp çıkamsa şuna şey kenedi. Bek sıcağıydı. Ayağını yerге toprakka koysan yakar edi. Şunun için men bek sıcakka bizim adamlar dayanalmadılar. Arıq su yok. Ana arıqtan alıp tındırıp içer edik, aş su da şundan. Kartanam dayanalmağın emas, men ne böjer 67 yaşında keçindi. Уже kuzge men hastalandım. Bekim sentyabrdirім, nedirim, o malda уже men tif hastası bolğam. Tiften yaxşı oldum, 3 ay yattım. Я не помню даже без сознания yatqanımını, arı olğanım, ayaqqa turdım. Ana öyle etip son yavaş men malariyaman bek köp. Трясет, температура 43 yıl hasta oldum. После тифа. Birinci klasdan pamuk жейдім. Bir kaşıkmış verirler oğa. Ana şkoladan şaytып жүрдік. Son anam şkolaga уборщица болып kirdi, çalışmaya. Ana ondan bir kaşıkmış. Mınандай ne deyilер şularga şu kartочкалар bergenler. Rayondan
каждому по буханку хлеб, мы бушичек, паек, ожаларға. Сон ожалар hepsін анам қолына берген, сіздің ақайыңыз жоқ, балаларыңыз яш деп. Анам барып рахметлі, мынадай чоңалмен, помню, мынадай қап-қара буханка өтмеклердің 8 километр Хатырчы райондан пекарниден бұлетіп көтеріп алып келіп біздің бақайдан. Da iner bir qozu, burma da burma boynыңызı, aç gözünü da qara da gözlüm, doğdu açıl.